Mātou whaftai atu lo mātou te mā. Lo mātango fie malo lelei. Lo whamaoni ua iloa o mātou mata le aso. Mole mawina le atua lo mātango fie. Lo whamaoni ai mātou. Alei fuau ngā luenga mamana. Awa ua mawat fo ele mana malama. Awa o mai fo le pongi sā. La sauni fo iau tangata e mamoe mamalo lo. Ia nisi poi vaenga lo langi o lo whapena ona sauni e ngā lulue I tiute mawhaiba whaftai le tua. Lo le leima lo whamaoni. Lo te tae mai o lo mātu o le ne fiafi. Whau u mai lo nganga ni pole a mātu sauni le mātu mta upu. E se o ngā o lo upu le tua. Tō mta winai lo mātu ola. Mai se le soifua o tangata. A mteina oe whai wina oe le ne po mea umala mātu whaia. Ma ia vi ia I lava oe lo mātu o tua e whapavau. Ono Yesu lo mātu li uti talo o tuai. Amen. Patalo whatu fo le fiafi lau whasau saunga Samoa si watono pele. Ia mai lava fo e maunga tele se e pa ia maunga iti. Pa ia lasi o si o tātu tunu o me se fo I lau whasau saunga le fiafi whatalo whatu ai melanganga fifia. Tupu mai o si o tātu o tunu. Te māmatina mātutua. Nenga te fo leo le loloa o Samoa. Ia o lo whapena o na mafuta mai le po le tātou Paul Klame. Ia le tua. Ma lo le soifo maua malalangi o ma le tātou Paul Klame nei. Tutu le Upega ile Loloto la o tō ona fo nei poni fonti. Tātou mafuta le nei taimi le tātou Paul Klame. Vata alofo I nai tātou usa au auna. Songa whawhengainga mau tō musio fo I sos tovine. Nenga te fo leo nai o tātou tina mātutua. Nisi o loo whātua tolie mō ta ngase tono whalipui e maise fo nisi o ngā lulu ele nei pō whātalofa I atu tau. Pea fo ise atunu o e mafuta mai ai, o atu le whātalofa man whawhelo ele nei fiafi le swafo Yesu mā lo le ngā lulue, mā lo le saili mā lo. Whātalofa nisi o asia si mai tono le aitelo o kilani ono ni mafuanga ese ia vi ia le tua, lofa le tua toi tali watu whainga malanga manuia. Pe fo fata alofa ia e se tasi fta pa fonga stemi mo mo nei tatu por clame nei fata alofa to atu ia o le uso mo to fene le li ia fata alofa ile songa ia teto nga lue fata si vol nei fiafi vi ia le tua ia matango fie la vale to singa le tua te tai mai lo to so fu mo ma to wol mo fo mo le ia no fa wo pe al tatu por clame per ma se ai ia via le tua, se malia fo le tātou sāle ni tau sanga, alofa le tua ia mafolawina fatasi mai tātou, ia lona mamalu malona mātango fie, ia I peo ia I me oma tātou te ia I sosani I le tātou folonga whaale tau sanga. Whai fo eni ainga oi whaingta, me se o le malanga am liu maleoti alofa le tua, wha me se atu lona nganga ia tau tau, au ia I teimi whaingta, ia le tua, o le fiafi Samoa, mai se lava pa anga nei Paul Klame ia le atatu o le upo le tua. Lo tatu tal no le tatu mta upu sa amata mai vai asolena te nei. O le wha moe tatu te maua mai I le toi tu o Keriso. Our hope, that we have a hope in the future because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Vapela se fa autu o tātou por klame le fiafi. O lo tātou fa moe I lo tātou toe tutu mai. O lo tātou tau mamaluina le fa tasi me Keriso. O lo tātou fa moe le toe tu mai. O lo tātou tau mamaluina le fa tasi me Keriso. Our hope in our resurrection is our glorification together with Christ. Tātou fia whaatawaina la mai le fiafi le nei le upu lea o le tau mamaluina po le glorification. Sa o I le tātou talanoa fo I le vai asolena te nei. Le tāua tele o la sanga ia o le wha o le tanga le tua. Leng tātou amata mai ai. Ia I vaenga e whao le tanga. O le tau salaina, o le tau a miutonuina,
o le tau pa ieina, ia e le ngata foi lea, o le tau mamaluina. Au la tula ele, vai so lente ne umatula por kalame. Ai pe tau o tengia o al mato ainga. Fa mai bo mo foi na tal no il tau pul na voe po fa longo to e tal no mai. O fa mal la male il tina. So stemi ta uai upui o le fa tua o le fa o le tanga ia ele ngata foi leo le fa moe moe o le tata upu au tu. Ele mfo tatu ma o le fa moe moe pe ale fa matalaina le amatanga mai o le mafuanga na leo ne ma o le fa moe moe. Tatu tala noa la ele me tau ole damnation po le tau salaina o le lasanga mua na wa ola uma tatu le olanga mua le na le olanga eli maua ke riso yo tatu soifua le olanga o le yo tau salaina i tatu tanga sala tanga tauma tatu la ale le lasanga lona lua o le taua miutonuina taimi o le fa o le tanga le tu yo tatu olanga ina o fail filinga o na ola ilo le olanga fa pa yeina o le sanctification ai lisi meta o le tu le olanga ya Yesu ala lava ola le olanga le mama. So sanctification is very crucial. Ale leila ale amatanga mai o mei elua mai le olanga tau salaina ma nei foi la le tau nuunga o le tau nuunga la o le tau mamaluina meta o le glorification le ala tatu te fital noi lango le tau pu le ala tatu fa ma faina mal tu spaia e fa ta ua ile upu le o le glorification tau mamaluina tatu ta ua foi le vaso lena te nei a mata lo tatu tau mamaluina ele taimi o lo tatu toe tutu. The time of our resurrection, that is when we are going to receive our glorified body, and that is actually the beginning of what we call glorification. O le tau mamaluina, fatasi makiriso ilona mamalu, malona matangofie. E lua lato e tu na utau al vaso lentene. Tato te fia fa mal maina le titi. O le tu mo mualam. O le tu i le ola. O le tu lo na lua o le tu i le fasala. Resurrection in life and also the resurrection in damnation. I le fafanonga. Na lo mal malama mai o onga le perfetto tanielu lon tapu sulma lua lon foi pue lua. Pa mai e to tele foi o e moe ile e fuefu ole ele. E la tu te ala mai ai. Oisi ile ola e whavavau. A oisi ile inosia e whavavau. O luinga, e lua te tu. A voi e te utala i Yesu i le Ioane lom tau pue lima lon fai pue lusu malaiva fa mai o e na mio le lei e toi tutu i le ola a o e na mio leanga e toi tutu le fasala. E lua toi tu. O loluinga, e lua tu ai ngā tangata i e ola le teimile, ai tasi ale tu ai ngā oti. E lua tu ai ngā tangata, po whea lava e whai ai ia leo langa o lo tatu i ai tangata uma o lo ola le teimile nei. E lua tu ai ngā tangata, aisa, e lua i unga, o le tangata o lae ola, e tusa ma le finangalo le tua. Ola ta ua mi utunuina, ma le tangata e matua i le ai lava, masana ia te tau, po se maftanga ma le tua. O inga e lua tangata, ai tasi ale oti. E oti uma fatasi uma, tasi ale tu ai ngā oti ai tātou. E oti, e pei o la salo, ia ma Abrahamo i le talafa fata oton fei Yesu, tasi ale, e tasi ale tu ai ngā oti. Ai lua tu ai ngā tangata. Ai fato ai loa lale e senga o le oti lea. I le teimi lea tātou te tala noai. Le ai la e le tutusa la tu ai ngā oti. Fato ai lolon e senga i le teimi o le toi tutu. E toi tutu isi tangata. Ai no folava isi tangata le fatani ai. Le toi tu le fasala.
Tātou whamanu mai ne steimi. Pe au atu iai. A tātou baba ai le mausa tātou whātāwa ina fo i le vaso le nte nei i le momolko nito lona mtapu suma le lima lona fo i pue lusfulu whamai e. Olo whamai. Awa o ke riso Yesu fo i o le wha polo polo o e ua momoe. A tau la le upu le o le wha polo polo. O le ulu e fua. The first fruits. O le upu o senga ngana wha whai whātoanga. E ave i silsilenga. E ave i le tuto le whatu mwhatali e le teimi o le silsilenga. E whātāua fo i la le tātou mta upu i le ngana wha whai whātoanga langa o onga i la apostolo Paulo. O lea o mai i le teimi o le toitu o Yesu. E whapena fo i le toitu o e na oti o ia Yesu. E whaatusa i whatu. I whatu e tuto i le whaatoanga. A le whai whaatoanga. E isa o ngala apostolo Paulo whatu a Timoteo le lua Timoteo e lua lun whai pue ono. O lenga lua i le whanua e te tau ona mua i maua e ia le ulua i fua. Le ulua i fua la lea po le whaapolopolo le whaatusa e Paulo. I le momoko le nito sfuma lima whai pue lusfulu. E whaatusa i a Yesu o ia o le ulua i fua. Po le whaapolopolo. O le whaatoanga. O le seleselenga. Ta ua whai Paulo le katia ono lon whai pue iwa. Awa ni tātou whaapalapala i le ami o le lei a o tātou ola. Awa o na po te tawai tātou te sele, upo le seleselenga, harvest. Awa o le seleselenga mai ai, wa tātou te sele mai ai pe a whai tātou te le ola whaavaivai. Sele mai ai le nuinga o le seleselenga. I le seleselenga e sele mai ai tātou. There is a resurrection. A harvest that is coming. O loinga o tangata uma e whioti uso mutua whawhine ia ke riso. E pei i lātou o whatu o se la au. Tanumia a o lo iai lava leola. Te fo mo le whatu ai tanu. E expect pe whaatali le whatoanga e toe ola mai langa lai e leola. There is a life. A pena uma o e whioti tanu le palpala. Aina whioti a ke riso Yesu la lava e iai leola. There is a chance of life beyond death. La lava iai leola. I le whatu lea. Nang ele teimi e toi tupu mai ai. I le whatu lea. Nei loa i le mamantua le whai whatoanga. O whatu umaantuto. O la iai leola. Ma e iai le whamoe moe o le tangata e oti o ia ke riso. Whamoe moe ola. It's a living hope. E iai le aso e toe tā tupu i whai. Tangata o mai oti a keriso, o loo iai se ola fau la tote mauaina i le lumanai. E ui a e tanumia, nona tino i le palapala. O lona winga, e tofu lava i tātou, ma wha moe ola i le lumanai. It means that we all share that hope. We all have a hope. Or shall I say, we must all have a hope in the future. Au tau le vaso lente nei, leise wha moe o le tangata lotu. O le matua lea o ngā lava, o la nāru le lotu. Lea o ngā mea uma o whai le lotu. Pe a whai e leiso na wha moe, a o se wha moe ola. A living hope. Amen. Ai ole toi tū lau Yesu sum tu whawhine. Ole whaatai muanga lea. Ole whaatai muanga lea e whaai loa mai ai. Le moni o le whaataunu wina o lo tātou toi tutu i le lumanai. O lono winga o Yesu le ulo ai fua, o ia o le whaapolo o le toi tū o le au whaatutua. Tatu tau o fol vai aso le mfai mfama tu mai le ko recap mai tatu me nisi point taua tatu tau le aso lente nei ele o la salo le ulo fua lango le ulo fua o e o momoe o tangata le na mo atu tu mai palpala no winga o fate inga nga o le me o le atupu istemi o le rumana i atu
E leo la salo langa o la salo na oti, toi tū mai, aina toi oti fo. Toi olo lei te usanga e malu, toi oti la ia lea. Ao Yesu, na ola, na soifua, na oti, toi tū mai, e le toi oti. Pape na fole wha moe moe o i tātou usum tua whawhini. Tātou tala no mo toi tū mo mua. The first resurrection, o le first resurrection, e tolu o na vaenga. Tolu vaenga. O le vaenga mo mua, o le toi tū o Yesu. Ma le mo mua kolnito suma lima, i ele o mo tātou whaitawina. A o le nei o toi whatuina mai Yesu na ye woti, ua veai o ia ma wha polo polo, o e ua momoe. Ai mana tū fole taimina toi tū o Yesu, le tau sanga e ti a tolu tolu. O lo whamtalei nei mātei o whapea na toi tū Yesu, ai toi tū e lau pa ia, le lau whaitawina. Mātei o lusu mal fitu whaipu e lima lua, ma lim tolu, wawa no foi tū nga mau. Ua toi tū mai foi tino tangata pa ia e tō tele na mamoe. Ua mawai foi lona toi tū mai, o na lātu o mai ei lea nei le tū nga mau, na muwha mai wa mua Yesu, ai o mai ei lātu, mai o lātu tū nga mau. Ma lātu o atu ile a i pa ia, ua i loi lātu e tangata e tō tele, whamai o le au pa ia. And this should set the good example for us regarding our future hope. O whate te inga tonu a lea. E toi tutu mai tangata na whioti a o tangata pa ia e leo ni tangata le pa ia. Tangata na tausi lea mi o tonu a le tua le teimi a ola. Tangata pa ia. Do inga whain toi tutu tangata ina ua uman toi tu Yesu o le ata lea. E iai i le sele selenga tele, e muli mai. Na uta ua le vaso lente nei, whai ngā whaatuanga tangata Israelu e tolu vaenga, o le ave seina o le ulua i fua, whai e leo le sifuluai, ma whai tā pena ma mea uma e ave leu salevi, ma mea uma e mea ta o le ulua i fua, lua o le vaenga o le sele selenga, o le sele selenga tele, ave se mo le ulua i fua, sauni lo lea mai le sele selenga tele lau le fole saito. Vaenga lon tolu, a to ulu meo le sele selenga tele. Ele mwhai ona toi o toi tae mai whamal tu la fono le tu sele tiko, tu umea na ma e ma titiba. Whai ma e ma tu oti. Vaenga mo mua la leo le sele selenga mo mua. The first resurrection e tolu ona vaenga. Vaenga mo mua lea o Yesu le ulua i fua. Lua, o le toi tu o le au le tonu. Mo monte salo ni e whalon foi po suma le ono. A wai a fio mai le langi le li lava ma le alanga ma le leo le angiru sili, ma le pua le tua. E mo foi ono toi tutu mai o e woti o ia ke riso. Ma le vaenga lona tolu, i o le vaenga lona lua la lena o whaita watu neia o le sele tele le na. That will be the big harvest. O mo mua atu Yesu e whaile whaate te inga o leulua i fua wa ese mai le whaate anga le atua. Ai eile sele tele. Lea e whamatala mai e Paulo i a te Salonia. E mai e toi tutu mai o e nauti o i le li. O na whaatasi lea mai o le aola pea. O na wa e leo i la tau rapture, pesi tia i la tau. Whaatasi mai Yesu. O na mafuta lava leo i la tau, mai e whaavavau. Se lenga la na le tātou te whaatalitali atu ia i le teimi e whio mai e Yesu, i le aso, o le sitianga o lana e kālesia. Ma le vaenga lona toru la sitianga. O le toi tu o e na oti ma le tile, mea la ia e tutoe i le selenga. Le ata o e tutoe o meo le saito na tutoe le selenga. Vaenga lea na whaalong te tā, ai o toi sao mai teimi o sa wanga le manu ai le lumanai. Mai o e na sao mai i sa wanga, ma pua ngā i teimi o pua ngā ma mawha. Bol tu se whaalinga lon tau pe lus furu whau pe wha, the time of the great tribulation. Ta mai e toi ola mai ei lātou o e na wawaina o lātou ulu ono le whātua tua i a ke riso Yesu. So whaita wina. Whalinga e lus furu whau pe wha. Nā uilo fo i le no whaali ma ua lātou ti e ai wa tu i nātou fo i le whaamasinonga i a te i lātou. O inga o leo whaamasino whaatasi ma ke riso Yesu.
tangata ia, ma molo lātou a noa ile, ma lo Keriso. Whamina ulo fo ia nganga, oe na mawai e seino lātou ulu, ona o le mau ia Yesu, ma le afionga le tua, le teimi leo le manufi ai, teimi lea o popo ngā ia kopo, fitu tau sanga le le rumanai pe a umana avi esel si tianga le kalesia. Whamai oe na le ifo atu le manufi ai, po lona wha tangata. Na lātou le talia ina fo le whai longa i o lātou maulu po lātou lima. O lātou wola foi. Na le wingo le whamtalanga, na whioti. A whamai ua uloi lātou o walau lau tutu lo winga ua. Mo toi ola mai. Whamai ua lātou wola foi. They are resurrect wa lātou toi tutu mai. Toi ola mai. Ma ua whai matupu whaatasi ma Keriso i le afe tausanga. Ia alma nei fo yo le fai pu lima na e famta mai a oe na tu toi. Oe woti. Ele toi ola i la tos i o le afe tause uma le afe tausanga o le ulua i toi tu lea. Na le wingo le fai pu lima lea. Ele o le taimi le toi tu ai tangata i le fasala. E momoe ai pe i le afe tausanga se ia uma le afe tausanga le nofo inga tupu Yesu malona aupa ia i lunga o le whangai le nei. Ona fito ato e tutu mai leo tangata i le fasala. Fai fatasi e le whamisinonga. Ai lato nei malo lato te tai o satani po le tarako. Le vaenga la le meta o le tu mo the first resurrection. Tolu vaenga. 3 stages. A le toi tulo na lua la le tatu tal noi. Le na uta ua nei le si vaenga. Toi tulo na lua o le toi tu le fasala. Bo mon tatu tal noi le toi tu le ola. A o le toi tulo na lua. Le e fai mai tan yelu sulu lua fai upo e lua. E toi tu le malaia. Le na fai mai Yesu ana nei fai mai a e toi ola mai fo i la toi tu mai fo i la toi. Oe na mio le lei. Toi tu le ola. A oe na mio leanga i toi tu i le fasala. Le fasala la le la tatu tala no ai. It will take only one stage. Tasi a le vaenga o le toi tu lea. Pa mai le tu se whalinga alona mata upo e lusfulu no fa upo suma le lua. Ma le sulma le tolu. E na oulo foi oe na feoti o tangata nu a toa mali sili. O loo tutu i luma o le atua. Aisa, o le whamisinonga. Whamisinonga tele lea i luma o le nufo sina o le atua. Whamai o na fofola leo le tusi, ua fofola foi, ma le tasi tusi o le tusi leo leola. Ia ai leo mawai ngoa o le vaenga lea. Ai whamai, o na faa masino i na ai lea oe na oti, i mea wa tusia i tusi, e tusa ma lato wa mio na fai. O amio leanga. Tasi le mea uso matua whawhini. There is one certain things that we must remember and take notice of it. Io tātou loa, tasi le mea. Mauti noa i tātou. E oti tangata uma. E oti tangata uma. Mana tua le leile mea le nā. E oti tangata uma. Whailoa mai lea, i le vai o tātou tino. Tupu a tau sanga mai vai atu o le tau il tino wa matanga. Tau manu numi le titi a wa matau honga ki ngango fia me o le tino. Why? Because we are growing old. Getting older and older. So we are getting into some stage of life that we can never or unable to do any more works. Then fai tatu te whaise mea. Mātutua. Whaatali tei mi e oti ai. Balu tsfulu, iwa tsfulu tau sanga. Ai o i elu tatu ola. E tau mai e ina. Tātou o tangata e whioti umai tātou. A tātou o fo i mengi o maliu.
tilo lei le pusauti. Tilo lei le pusauti. O se tasi e pele si tau ainga o maliu. Ia pe te alu foi e te whaalongolongo ma e a wai se maliu. Ia pe te alu foi e te whaitala ai ma e mafuta i ai, ia ma e te usami ai, ai awa ni ngalo ia toe. Tilo tasi a ele pusa maliu. E whaamanatu mai ai, ele ngata ua whaamao nia ua malanga le tangata lea, walo. Walo le tangata lea, mai le mafutanga. He is gone. He departs or she departs. Walo. Amao nia ai walo. Wale toe bol mafutanga le na masani ai. Ai whaamanatu mai e fo i atu oe maa. E tu tusa le lei lo tātou i unga. Ma le tangata lea ta tia tu tono le pusa lea. O baba ai le fatusa o i le pusa maliu o le tamapa ia o le kalesia katoliko. A o tau fatu lau ia lau mata upu. Teimi na whaia ia le sauninga o le tamapa ia le kalesia katoliko. Na mai ia ta ulenga langona lea. E se le mana ia, ka le tu tele o tangata, o isi foi tangata, o lo ta pena masauni po ai o le aso so o le pope lea, le au katinali. Ai, o nei tangata uma, masalo le ngalo ia ila, tau le tau o le mele. Ai, vai le pusa maliu, o le tamapa ia. Tau mea i tātou mea i e lua. Na me se o foi o tau ia lau katoliko. Tau mea i a tau, ma tātou uma mea i e lua. O le tamaa, ua malanga. Tātou te le toi vai e le tino lei. O ise si e pele lau ainga, ta tia lau tono le pusoti o malanga. Ai whamanatu atu e fo i atu e maa ulisi mea. O le unga uma leo tātou. Tātou te ui uma le pusoti. E tarusia e tanu tātou le pusoti, a wau tātou sa mo. Ia ngā whiwhi ar siapo ia kuku maria e lalo. Mana ia nei soi fuanga u tātou ia iwa ku kongo le pusa manga ia. Le sile me sile mana ia o le a onga na maua maile. E le isauninga o le tamapa ia. Oka le mana ia o lona mna onga. Aua, wal mele no whaalonga tua i lau commentate. Aua ne e tanuina ui se pusa e pe o na masani ai. I ila. Kua whaile lei, oka. Wal mea ngai taunga i tangata taua loa whapea. Ale mea na tarusanga i le tama i le Vatikano. O lama se pusa e whai se whailele e whailele i se laupapa. I laupapa. Wood, plywood. Oka le manga ia. Nala, aisa. Ma ia whate te inga ngai mai le tamapa ia mo tātou. Na. Ese le tāua. Tupu whaalawe lave, whanātura ma meo tupu, pāpā pomo whioti le tō tero tangata, saule ngaru lolo, saule mawhue, e tau mai e tātou, o le unga, o le oti. A le fisili a lea e fisili to e winga e tusa o le tātou utala. Ei ea so wha moe moe. Do you have a hope when you die? Do you have a hope? Le lau malanga le tangata o maliu. Ai na o le atua na te sile fiaina. O lo tau atu le whainga malanga le tangata lea. I le wha moe moe lea tātou ti tala noa. E wala tele o teimi mengi o maliu. Maa neia tau tinonga ma. Maa neia mea e wha ti tau. I le tele o maliu tātou te wha longo iai. Tau tinonga mātanga o fie. Tātou wha pēr fo le tele o teimi. Ia wa ile langi wa o atu ile lona malo longa e tilo na le tua na te sila fia le melena ele ilo tato le ilo is that is God's judgment, that is God's case o le case nga le tu o lona mena fai o le fascino le tangata I lona wha moe moe. Po le wha moe moe ola. Po le wha moe moe mate. E le ai. Se ona taunu unga le lei. Amen.
O ngala le apostolo ne o Paulo e sele maneia, e le tusi le nei, o le momor kol nito o lona mata upo sfuru ma le lima, momor kol nito o lona mata upo sfuru ma le lima. O le mata upo umalama, e le mea tau o le tau mamaluina, le ae tala no ai Paulo e le tusi lea. Finau o tua Paulo i le whawhita auli lai tu tonu o le kalesia i Koronito. O mela o tupu le kalesia o Koronito e tali tonu le toi tu mai o Yesu ai le tali tonu i le toi tu mai o le aupaia. Aisea, ona ua whaalongo ia o onga se tatu tau al vasolente nei. Alela ua tusia toi le apostolo Paulo. O le tele o whawhita auli le kalesia lea, a le si lea issue, te utia. Whalongo Paulo, ua li liu lo la tau tel tonunga. Ua le tali tonu ile wha moe ile toe tutu mai. Al me moni, usum tua whawhini. Na maliu Yesu mo a tātou ngasala. Tanu mia o ia ma ua toe tu mai ile aso tolu. Aso tolu. Toi tu mai Yesu le aso tolu. Angai amata mai e Paulo na upu le mta upu na. Le au soe te whailo atu i ate utou, le tala le lei. Na utou na ufolfole na atu i ate utou, na utou talia foi. O lo tu mau i foi o utou, wa ola i foi o utou. Pe a whai tau te tau fi mau i le mta upu, wa folfole ina e au i ate utou. Pe a whai wa utou le talia fua. Mai lea. Awana o tu ina tu ia te o tau mea mua o mea fo ia na o maua fo e au na maliu ke riso masui o ata to sala e pe ona tu sia na tanu fo o ia ma toi tu mai le aso tolu pe o upu o tusi. Amen. Ta uele apostolo Paulo e fapea a fai ele ai se toi tu o e woti. Tali atu lea Paulo la uli ia, o finau mai ma fai lo la tu. Fasalau lo la tu tel tonunga wai ai, ele ai se toi tu. Falongo le tali la apostolo Paulo. A fai ele ai se toi tu o e woti. O lona winga ua le ai foi se toi tu o Yesu. A fai foi ele i toi tu mai Yesu. Ua wha lea o ngā ina le mātu tala inga, ai wha pēnā foi o na wha lea o ngā ina malo o tau wha tua. Te si wha punga e wha pēa, ua le aise toi tutu, ua lea o ngā foi ia lo tātou wha tua. O lona wingala, a wha li liwe la apostolo Paulo. Ua ngata i lava i le soifuanga le nei, mea en wha moe i ai le kalesia i Koronito. Ngata i leo langa le nei. Ngata i leo langa le nei. O le manatu o Paulo, a whai ua au noa i tātou ma se toe tutu mai. O lona winga. Ia o te tau na pule lava le tangata i e lana me whai. O le winga o whaapunga pe o na tali atu e la apostolo Paulo. Ia sa o loto lol tangata i e whailanga sala matu ina nau ngau mo leo langa nei. Awa, ua le aise winga e toe teu teu ia o tātou o langa whaale nganga. E ai ule whaafanonga wa e leise wha moe. Amen. Ta ia ta ua whapea e leso. Ta upa suma le lima lava lea al whai upa suma le ono. E o atu suma le iwa. Awa a whai e le toe tutu mai e woti. Po ua le toe whaatuina mai foi ke riso. A whai foi ua le toe whaatuina mai ke riso, ua whaalea o ngā ina lo o tō whaatuatua. Ua nofo sala, pea, o tau. Lo inga o toe foi le stepu mo mua le whaalutanga. Nofo sala. Condemnation. Condemned. Tau salaina. Nofo sala. Whamai ua nofo sala pea o tau. Ile malea foi. Ua whano e ua mamoe ia ke riso. A whai e ngata, whalongo iupu ia, a whai e ngata i le nei o langa mea, tā tau te wha moe ia ia ke riso,
Whamai ua sili lo tātou mā leia I tangata o malava. Winga lo pula apostolo Paulo. Ana me moni, ele ai ma se wha moe moe le nei lalolangi. Pe ana wha pea o Yesu ua na o se tangata sa ola I se o langa mamā ma le ami o tonu. Ai oti e pei o le oti a perfeta uma, matupu uma, matangata uma. Aisa, o le manu ma loi le maliu o Yesu. Lea ua tātou manu ma loi. O lona winga ua manu ma lo le oti ma folo ina atu tangata uma e feoti ma ave I se oli. Pe ana whaapea e le ai le toe tu manu ma lo o keriso mai le oti. Ai leo le mea na o lea o le tuspaia. E leo le mea na lea o mai e Yesu, e me se vola o apostolo, e me se voi nisi o vaenga o perfeta na pai e le winga o le mene o le toe tu, pe o Danielu, Ezekielu, perfeta ia na pai ai, I le mata upo e winga le toe tu. Ai wa o mai le tuspaia ia e tātou, o Yesu lava le na o mai. E winga I le moni ma le tāua o le toe tutu o e na ola whātua ma feoti o ia keriso. A o ma le tuspai o Yesu o le alo le atua na fio mai le lo langi. Ma le misiona Jesus as the Son of God who came to earth with a mission to save the lost and to give hope to the hopeless. Amatu le wha moe moe I le aise wha moe moe. Na wha pe whiona saunia Yesu le vanga. Na ia saunia ala I lona maliu e maise ai o lona toi tū manu ma lo mai loti. O le mafuanga lea o wha lau tele ai e Paulo le apostolo Paulo ana o onga e winga I le tangata pe a oti lona wha tua. E wha pe o le a maua le tangata wha tua. Ia lona tino wha le langi e le pala lava. O lona tino lea e toi tū mai ai pe a fio mai Yesu I le aso si tianga o le ekalesia. O le mea le na whai mai la apostolo Paulo. E whapea a whai ua le ai so tātou wha moe moe a keriso. Ua matua I sili lava lo tātou mā leia I tangata umalapa. Amen. A whai ua le aiso tātou luma nai, po le aise wha moe moe tātou. E al nā pe ona utau mamua. Ua sili la le matua I yalo I folava e matua I whai. Fia fianga o leo langa se manu o le maua le avanoa. Ale famiglia apostolo Paulo, oka. Sili lo tātou mā leia, pe a whai tātou te manatu, ua le aiso tātou wha moe moe, I le toi tū mai. Male whai boe tōru sumana lua, sea ea sea o ngā ia tau, ona ua ou, tau ma manu fe ai e feso, pei o le tū o tangata, pe a whai e le toe tutu o e uoti. I nā tātou a ai mainu a wā o a tae ao tātou te oti ai. A ai mainu luinga wha mai Paulo, a whai e le aise. A whai e le aise wha moe moe o tātou toe tu. Kako fuli e mkwa a ai a maingu. O le wingo la, o le wha punga e la apostolo Paulo, whai upule tō sumana rua. So let's just enjoy the life. Let's party and let's have a good time and make the most of it while we still have the opportunity. Makuaka ko whaiala le lea leo langa lei na tātou sauni lo le tātou te whio te tai au. Ai whio te le se wha moe moe. But die with no hope. A wā a whai e le se toi tutu mai. O lona winga.
ua leai se mea lelei ua tatou maua mai le faasataroina o Keriso, ma ua tumau pea i tatou le stepu momoa le faaoletaga. Ila tausalaina ma le faia pea o le agasala fai poe I think o le fai poe suma le fitu a vai fo'i ua lē toe faatuina Keriso ua faaleaogaina loutou faatuatua ua nofo sala pea i tatou le uma no faitauina ae fai mai le apostolo Paulo ae ia manatua. But Paul also in the same chapter keep reminding us manatua e iai le toi tutu. There is a resurrection for the saints. Ele ngata o Keriso Yesu na toi tu ae faapea fo'i na toi tutu mai o e na feoti o ia Keriso Yesu. O le tāua le nā o le whaatuatuanga le te teletonu le te diai, whaatuatuanga Kerisiano. Ese mai ai mai li tele o nisi whaatuatuanga, aisea, o le whaatuatuanga Kerisiano e iai lo tātou wha moe moe. E ei le ola I tu atu loti. There is a hope beyond death. Tāua tele o le neia o onga usum tua whawhine le tuspa ia. E winga le toi tu. E wha mausali na ai pe a whai tātou te tel tonu iai. Tātou wola ai le stepulon tolu me tau le ola wha paieina. E ola ai sea. Wa e mautinoa. A whai te tausi e tusa o le fina ngalo le atua ma tausi lo o langa i mama. Lale meo le a maua o le a e stepu atu le stepu muli o le wha o le tanga o le stepulon wha o le a. Ta'u mamaluina. Ta'u mamaluina. Amen. Awa o Yesu ta'u o le nei ma ta'u po le toitu. Ioane suma le tasi fai upo lu suma lima o au nei o le toitu ma le ola. Fa mai Yesu o le fa tua mai a ta'u e ui ina oti ai ola lava ia. This is a fundamental teaching from the mouth of our Lord Jesus Christ. I am the resurrection and life. Whoever believes in me, even though that he is going to die, but he is still alive, or still contain his life. Ewi inoti a ola lava ia. Ewi na tanu le fatu a la lava ia le ola I le fatu. Mai fo le Ioane 5 lusu fai po lusu malei valenta umanta fai tawina ue na mio le lei e toe tutu I le ola. A ue na mio leanga e toe tutu I le fasala. Tele foi nisi vaenga o le whengeng tuai, amin whengeng fau. O le tusi ngā luenga o lo, tusi e pelu o lo whamatala mai fo le tāua o le tuitua la tātou le o iai. Hallelujah. E lua ni vaenga o le whengeng fau o lo manino mai ai le neia o onga e tusa maa o onga le apostolo Paulo. O lana ulua I tusi e te Salonia le tātou whaitawina malana ulua I tusi Korinito le fo in tele el tātou tala noe le nei fiafi ala tātou le toi whaitawina a inai mata upuna mo te Salonia leipe a mata lau whaitau mata upe wha a mata mai lau whaitau I le whai upe sfulma le tolu e o sfulma le varu awane misi alanga misi. If you're gonna read just 16 then you are going to miss out the context of what Paul was trying to pursue. Na misi leo le mea lai sa ili mai ma tau mamoli mai Paulo. Whaoo mai. Whalongolongo ai le au le te tonu man au le whatua tua. Usum tua whawhine e mana tua e moni lama I ai le toi tu awane e whalotolotolua. E le toi tu mai o e oti o ia Keriso Yesu. I le teimi e toi a fio mai ai le si tianga o lana e kalesia.
A whai tātou te tele tonu le toi tū mai o Yesu mai leoti. O lona wing. O le a toi tū mai fo i tangata o mai whātua tua ma tele tonu ia te ia. Toi ola mai. We are going to come to life again. If we die in Christ. Lo manino mai upo e whapea e toi tū mai lau whātua tua ma whātasi atu mai lantou. O le aola pe le teimi e toi e fio mai e Yesu si tianga. Masuia whaafua se i ai o lato tino. Mai le tino oti, ai au mai le tino whaale langi. Ma lato whaatasi atua i a Yesu i ao. Ma mafuta atua i pea, lava pea mai e whaavavau. O le tusi lale nei e la apostolo Paulo i a Korinito. Tau e fo i al momo te Salonia. O tusi momo te Salonia mtau po e fa. E fale o teles e tala noa mai o Paulo ina i le tūlanga le tuitu. A o lo fa ta hua mai e la apostolo ina le taimi o le tuitu. O le tuitu tu o le au fa tuitua. So Paul is not actually emphasizing our main word. Resurrection, hope in resurrection in 1 Thessalonians. But he actually emphasizing the timing of the resurrection of the saints. Na whātaua mai la apostolo Paulo, leno whaitauina. Whamaia, e toi tutu mai o e woti o ia Keriso. Aia ole i o le whaiupulu na e sumalono e sau mai lunga whamaia. A wai lia mai le pū. E whaalongo i le pū. O na whaalongo le le alanga le angulsili. E le pū wa fio mai Yesu i lona fio mai. O lona toi e fio whalua mai e si tia mo mola na e kalesia. E le toi e fio whalua mai. E wha umala na misiona e tusa malona nuu. E maise o lau whātua. Mua ona toi tutu. O e naoti o ia Keriso Yesu. It's the timing. Ala le taimi, o le taimi e fio mai ai Yesu i ao. E si tia lana e kalesia. A o le mata upu la, a o le tusi la lea i le mumole le Korinito. Nā lai whata ua, nai tele i o le Loloto le alua Paulo le whata ua ina mai o le toitu. Ma au mai e ma Keriso lea e wha urutala i el tātou mta upu o le tātou wha moe moe e maua mai le toitu o Keriso Yesu. Our hope is from the resurrection of our Lord Jesus Christ. Alu tele Paulo anga i le Loloto i il mta upu lea. E wha malama mai ai ni me se lua. Lua ni me ta ulo wha malama mai wha ta ue Paulo i. Mombua. O le toi tutu e naoti o ia Keriso. Ma le mea na lua. O le tūlanga suia. O le tūlanga suia o le atupu. I le au whātua i le teimi e saunia. A mine a fio mai e Yesu si tianga. Ma whātasi atu iai le au paia. I au. Lua mea. O le toi tutu wha mamlama me Paulo le toi tutu o e naoti o ia Keriso. Ma le lua. O le tūlanga. O le tūlanga o le suia. The transformation. The changing. Suia mai o i tātou. Whātu seina e Paulo. Talo lela tātou te tā ua le upu lea o le whatu. Sātu toina e se whatoanga walo whata ua mai e Paulo. To tō le whatu. Na waaia lava o le whatu lea o te toina. This is the actual seed. Ai peitai. E tupu ane. E ese lava i ale mele uola mai. E ese le whatu na tō. Ai pei e tā tupu mai. Pe leipe a whapea. E ese hale la au le ola mai. Tupu ifo.
ai fua i le tu ai ngā tātupu e ola i le fatu sa tutoina. So whaitaua le verse 37 ma le 38 tātu tala no ailea. O le mea foi e te lulu wa e le luluina le tino e tupu ia a o le fua lava a tonu o se saito po se tasi o ia mea whawhongana na whaipato suma le vadu. Ai avane iai le tino e le atua e pei ona fina ngalo iai o ia. E fua fo i taitasi, e fua, it depends. E fua. Whamai e fua fo i taitasi malona lavatino. O le winga o le mele o te tau mwhai e whamatala atu. E to tō le tino pala. A e toe tū mai ma wha o fuina i le tino e le pala lava. Amen. So whai tau le whai ue whasuma le lua e o le whasuma le whae ma manino ai ma nei ala o whaafonga le mele o te whai atu ai. Whamai le whai ue tō suma le iwa. Ua le tino e tasi i tino umalava. Ai ese le tino o tangata. Ese le tino o manu. Ese le tino o ia. Ese le tino o manu whelelei. Meru asfulu. E ai foi tino wha le langi. Ma tino wha le lalo langi. Ai ese le matango fie o le wha le langi. Ese nai lo le wha le lalo langi. E ese le pupulo le la. Ese foi le pupulo le masina. Ese foi le pupulo fetu. Awawa ese le pupulo le tas fetu. Le tas fetu. Mele le whaasuma le lua. E wha apea foi le toe tutu mai o e uoti. E luluina ma le pala. E toe whaatuina mai ma le pala lava. E luluina ma le matanga. E toe whaatuina mai ma le matanga fia. E luluina ma le vai. E toe whaatuina mai ma le malosi. E luluina le tino wha le tino. A e toe whaatuina mai le tino wha le nganga. E iai tino wha le tino. E iai foi tino wha le nganga. Tau maua mai se baenga tāua i le baenga ne. E whape nā le toe tutu mai o le tangata, toe tu mai o le tangata whaatua tua na oti le ali. Sa tanu mia pe na luluina le tino pala. Ai toe whaatuina mai le tino e le pala lava. Sa luluina ma le matanga, ai toe whaatuina mai le matanga o fia, sa luluina, lena o whaitawina ana nei. It is sown imperishable, but raised in imperishable. So in dishonor, but raised in glory. O le fisuia inga. So in weakness, but raised in power. So in sinful natural body, but raised in a spiritual body. Lo ingo le taimi lea e le tātou te tala noa i le ave e seina mai o tātou tino nei. Ai au mai le tino le glorified body, le tino wha le langi, o le tino e le toi pala, e wha ofu ai lo nganga ma lo nganga. I le aso lea e toi tutu ai. Awai le mawhai o na ulu whale atu, se tino anga sala po se tino pala i le langi. Nea la sa uni tātou e wa e le si tianga i le langi i le mea o le aie Yesu iao e whatali mai Yesu e si tia e le aupa ia. Wha au fuina o lātou nganga. O lātou nganga. Wha au fuina o lātou nganga. I o lātou tino wha le langi. E le ngata o e na toi tutu ifo mai le lele. A o e na ola pēr i le teimi lea. The Bible said all of a sudden there will be change. Mai le whaiupu e lima suma tasi whauta mai o te tau atu fwoi a te utole me lilo e le mo moe i tātou uma. Ai li ua i tātou uma. Mai e whaafua sei lava o le emo le mata pe ai lia le pū wha uma. A wai lia lava e toi tutu mai ai o e na oti ma le ola pea. E li ua fo i tātou. A wai te tau o na ofu o le nei tino
I uvale, i le tino ola pea. Ia ofu foi le nei tino oti i le tino e le oti lava. Pe a ofu foi, pe a ofu foi le nei tino i vale i le tino ola pea. A ofu foi le nei tino oti i le tino e le oti lava. Ona tau nuu ai leo le upo tusia ua faa umatia le oti i le manu malo. Le oti o fea lo tui. Tunga mau o fea o iei lo manu malo. The time of glorification. Taimi o le ta umamaluina. Nau ta ule vaso lendene. E a mata atu lo faa moe moe. I le toi tu. E leo le toi tu o Yesu a o lo tātou toi tutu. O inai a mata ai. E a mata whape fea. E li ua. A vese le tino pala. Lena e toi toi tu e ai maoe ai whafu. Mei whafu. It's suddenly. The Bible said, it's suddenly like a blink of an eye. Pio le emo le mata le li ua whafu sei. A vese le tino ang sala ma le tino pala. O inisi vaenga o lo tātou tala mai la apostolo Paulo o le fale apitanga. E ma vai, le fale apitanga lea. E mai e le fale apitanga fale langi o le fale langi. A spiritual, heavenly tabernacle, le tino mai le atua o le tino fale langi. Glorify body, glorify soul, glorify life. Ua faa mamaluina, ua taunu. E umai lai na, e la sanga o le faa o le tanga. Ai a mata i loa, ia le isi vaenga tau o lea. O le ola e wha vavau. E a mata i na. Ma le alua tū ngālanga o la waluatu li si tianga, ma e aluatu ai, umar fitu tau sanga o popua ngā, to e oifo ma Yesu ke riso, il to e fio a Yesu, tu vai le maunga o livi ma fai, vaenga o tutoe o lana mission, la vea Israelu, fai le wha masinonga, fai mea uma, fai le wha masinonga o le antikeriso ma le manufe ai, ai tutoe ai le wha masinonga o le tarako po sa tani o le latu sifile. Pato a fai pe a uma, le afe tau sanga e nofo tupu a Yesu, malana au pa ia, i lona malo, e se la le taua. Na, glorification. Ta'u mamaluina. Glorify body. Wow. That's what we are longing for. Taimi le na. Lal taimi nge tatu te yei bea fai wa e maual whaal tanga Yesu o le third stage. Mai ngalong tolu, o lea. Ta'u pa iaina. Sanctification. Whawheo na e o le sanctification. Ona na e ui mai le me ta'u o le ta'u a mio tonuina. Taimi o le whaal tanga wa e mau o talia Yesu. Ve ma li ma whaona i lo o langa. Taimi o le whaal tanga, le taimi ua ta'u ma maluina a ua ta'u a mio tonuina i oe. Ona o lo whaatua tua ia ke riso Yesu. I set an alarm for 7 a.m. Ai a tua atu o le whaal tanga. O tua atu o le whaal tanga. Sa tātu wola whaatasi mai ai le me ta'u ole. Ta'u salaina. Condemnation. Ta'u salaina ma ta'u whanoina i tātou. Aisa, ono le angsala a tamu maema. O ko meki lava ono o tātou. Iai tu tono le category na. Le vaenga mo mua. But the good news, tātou te le olai pēa i le nā whaasalanga ma le nā whaafanonga. Aisa, mai le tala al tuspa ia. Ua ta'ua mio tonuina i tātou. Le Roma i 5 lona whai mua mua. Ta'ua mio tonuina i tātou. I le whaatua ia ke riso Yesu. Ua tātou le leia i fo'i ma le atua. That we are reconciled with God. Because of our faith. That we become righteousness. We become righteous. Wai le statu a mio tonu usum tua wafine. Wa na o le a mio tonu a le tua. E se la le taua usum tua wafine. O le
Salo le lava stay mi fai tau ato ai tango e fai tau le mata upu ato le nei usum tu whawhine. It's all about glorification. Whati tau tonu lava i le taimi tātou te tau mamaluina ai ma o mai ai le manuia o le atua ia i tātou. Nā. O le manuia e whawawau. The eternal life. Ani mea mātango fie tātou te mawaina mai le neia o onga. Mo i tātou lava e winga ele, manuia lea po leola e whawau. O mea mātango fie usum tua whawhine o lo tātou wola lea, whaatasi ma ke riso, i leola e whawau. We are going to live together with Christ in the everlasting life. La le mea mane, what are the significance? E le to i o se oti ia i tātou. No more death. O le isi mea mātango fie, o le a tātou maua tino whaale langi e pe o Yesu, e le to i o ia i le oti maleanga sala. Tino whaale langi. E le ngata foi le foi mai, e ave seina le mātanga ai au mai le glory bo le mamalu. O le a wha mamaluina i tātou, le a mamalu, la ele mamalu le tua, le a tātou, iei fo le pa ia o le tua i a tātou te ola i se o langa, mātango fie sili wha afe atu, na ilo le o langa le nei tātou te polonga ai, ona o le anga sala. Mantua usum tua whawhine, o lo o iei se taui, there is a reward, o lo i se taui, o lo whaatali mai mo oi, mau, i le lumanai. O le tau i ele wha tusa ina i ai popua ngā ma me whaingata ma me ti ngā o lo tātou ola i le teimile nei. Me nai tau ai tele le mauti noa o lo tātou maua o le wha moe ola. A living hope. Manatua. O le o onga i le toi tū. Usum tua whawhine. O se o onga e o whaatasi lava, na o onga nei toi tū. Ma lea o onga fo i e winga i le whaamasinonga. Don't forget that. Aua ne ngalo ia toi. Usum tu whawhine i le li. Aua ne ngalo ia toi. Atala no le whaamoe. Atala no le toi tū. E te tau fo ona tātou tala no le whaamasinonga. Whaamanatu, just remind. Even though that we have the assurance that we'll never get there. That's not us. Le whaamsinonga. Whaamsinonga e i o le malaia. Ia, mai kako ki o fo le whaamsinonga. E le whaamsinonga lau ki wisiano. A le whaamsinonga lau te whai atuai. O le whaamsinonga o le whaafanonga e whaabau. Aisa, a fo ilea o ao Yesu. O e nā mio le lei. E toi tutu i le ola. A o e nā mio leanga. Whalongo lai ai. O e nā mio leanga. E toi tutu i le whaasala. And that is judgment. Whaamsinonga. O na winga. Whai matatou whaasepa i le o onga le whaamsinonga. E tau mai i tātou. Le aila. E te tau ona matua i o malama lama le le i le melea. E lua tau nunga. O le whaamoe. Ma le whaamasinonga. Resurrect in life and also to resurrect in damnation. I le malaia. O le whaamasinonga le nā e whaia Yesu Keriso malona tama. O le whaamasinonga o le whaafanonga e whaamamau. Amen. A whaia Yesu tātou whaamoe. A whaifo Yesu tātou manatu e te toi tū mai le toi tū o e u whātūtua. O lona winga. E le i uai le nei o langa. E le i u fo i le oti, pe a e oti po te oti. E le i u i le o langa le nei, e le i u fo i le oti. Me uma ua o tātou whaia ma o tātou wha moe ai. Death is not the conclusion, not the end.
ele kusa peka ko ilo e moni loti ele utato mauti no ele ole ungalal na mo tatou o loti mauti no le lei mena pe a fai o tatou mauti no e ele tatou fa moe o tatou mauti no ai la ale fa mai la apostolo Paulo a fai e ngata i leo langa nei mea tatou te fa moe ai silu tatou malaya. That's judgment. A leo te whamalosi atu ma ua ungani atu i atu o e matatou umalama. A whai e eis tatou whamoemoe. E le umai le oti. A e oti e le umai. E le umai. A whai foi e te eiso whamoemoe. I le ole whaavau e mese le tuatu. O lora winga. E eilo whamoemoe. E te toe wheiloa i ai i le pele ia oe ua momo atu. There is a charge so that you can meet again with your loved ones. E lewa noa he toe wheiloa i ai. Aisa, langa fo o le wha moe lea o tātou o leo le wha. Wika koe wheiloa i. Toe wheiloa i msiu tina. Pe a whai o ieiso telto nunga o lo i ai siu tina. Siu tama. Siu tama. Mene o tamaiti. They die innocence. Mauti noa tamaiti. Lai sao leo lai whawa. Waka a koio malama lea consequences o lang sala. O le mea langa leo te whaetuai. Tātou. Amen. Tātou ia mauti noa le teimine nei ele ngata i leo ti. Mea tātou te whamoe. Tālatu tātou leina le fiafi. Pe isi fo ise wala au. Ya leo watu to esu 5 tatu minute ia ese malau mai foi so fina ngalo tatu mta upu ya ngata foi le pe so fisili mai ai ya leo so tatu wala mo atalo fatu tatu wala talofa poni talofa Antonina malo le so fo mo ya joltina ya malo foi fa malo si tatu por kala mil nei tula le afia ya le li Sermana ia foi el pokala menea ia bil fa mala mai no tu ia le tu ia le ngata ina ai mai se foi fa masino a fai ola il fa mo tanga tola le ola fa va ia le tu poni nei fa mania ngai tele o maua ai me se lava o te fai taula vel te ia monia e fai tau mala ia wa vea nei po kala me fa mala mati le le piunga le tu lo tangata e fa stai tele lava mo fa mala mai no la piunga le tu e au mai foi tu si e fai tau le man mata up fa stai tele lava mo fa so mai le piunga le tu e alo fa le tu sang fuai pele malo silitino le lo tol ma fo e sili le nga wala va o nai tau tua le fina ngalo le atua ia ma to ne e ki sa ili atu mo le o le fa va tato uma Antonina ma o mteito le ma mteito la ai fa sai tele la vatalia mai o bala o tu taito ia manu tele la va le polo fa tu taito ia fa pelo sunga ya lo fa tu ya lo fa tu ya tina fa manu le tu le va yaso felo e foi le va yaso ya te tina Antonina fa sai la mo fa manu yanga ia toi foi mon le po fa tai fa talo for statu wala talo se uso poni Pasta poni o pro uso le uso vole o pequeno mai radui Pia, o le gobe ku i Roma i lunga TV e ke le Roma alo pida ma ngai el pokalame ngai po kai mo pokalame a se uso poni la mo mena o le mo mena ya tusi olu tasi olu lima valu tasi fa lima se o ka fa o ku nga la ka ngumela pila olu lima valu tasi fa lima wai ai fa lima vile mai ta noa eu ke vidia ku lo ke ma o ke e pu ka pese okay ya uma tatu ta pese e taito ya fa manguia la stotina ya fa pena vo fa se vo
Le statu lau, talofa. Ma poni. Oi, alo Jake. O mai nai, taunaki. Wai sar ma ko monga. Oi sole, kalo fai sole. Ia sola malo ia kilangi. E au, ia o i do i. E lo koa. I saola. Mai ga fa so ni tia. Tai la. My record song on my last week in this week. Oh, okay, for the one who for person for me, the Mako Paso, yes. Saka su ema pesem taito. Yeah, and the Celia level for the Kua, Pakawa, the family Moriet, yeah. Really? I only. I saw Wolosuma. Ya pisa Paulo. Yeah. Ya ali foi deixa ngalo mako kara yako de Yeah. De stutu perfect stutu. Yo lo deixa ngalo. Yo. Se ngalo mako kara yako. Alu lem kwa file life. Yeah, do I like you porque eu like. O que foi desse live de chaca de moro com sobre live de onde kuma. Mas o passo mais de uma kuma e amare orca o raunale o de época de poni. Yeah. Como aí de lo la do ko kuiri o ko ai que ya more. Eu hoje a coisa me sabe, uma cacoa com o sabe, o vai como foi de carteira ninguém me voa. Mano, Euก็เคยเลยมาลุชเลยที่อาโปโลเฟลโวอีอาเจ้าจีไอ้เราฟาเฟกายเราสูอีอาเลอุปฟามังงะกูเปรอุปเปโกอิจิกิเปโกโอเคฟามังงะกูเปรอุปque falam longo, foi a gente, foi deixar cara que eu vou iam, eu vou ter medo de ninguém pouca lá. E aí com eu deixei nganga. Aí olha uma ia cair o som, aí foi a lá de olhar uma foi ninguém pouca lá. E ele me fizia e aí pela tai long mai Jake. Lo fa tu. Kai pouca lá ninguém ia. Toi fela Emanuela sa tina e na iso foto. Ia okay, ka bless fa. Fa se fa. Talofa statu la talofa. Alofa bongi. Talofa. Oi sa no mai. Alor soi fua. Kalol. Ia. Oi, leau. Talo malo leau. Alor soi fua e la usung al fa venga. Ia, malo foi. Ta mo yo lo so. Ia. Orgi lava fa longo kwama. Ia. Upu e mangai me. Malo jet fa ko lo fa ko si ko i. Ya vidia kwa fa malo ko lo sunga fa penga. Taila. Mol ka ko por ka na ka ngo fie de ase meo. Ai lo fa malo lo fa mangi ngo mai fo e piong pa ya le ko mo me sa. Ya ia fu ki o so. Ya ko manga ku ye so kwanga dale. Fa le nga. Ani. Ya ole fu vidia ku le pa malo ku lo sunga fa penga pa mu ye le ko lo sunga ngai po. Tai vale lang mai a tol tama. Ai. Mai se fu ki nga la ngai ya mo se so. Ki nga mara steak. Ya, ele tua. Fa tai. Ya fa pe fo ile. Ko inga nga ke ruo ko inga nga ma kwai. Aku mu firu. Tai lama leo. Le fionga ya. Ya kai ko. Pa tia lili. Pa mo ye le kwa. Aftai. Po kai ko la kiu ke fa bo le sunga fa nga fa mo ye so ko fa ye so fo. Ya, so fo ia manu ia fo la sa tina la inga. Ya ples. Ya. Lo fa se fo. Ele li. Anaia. Ai ta fa sol nei po teto. Ai anai ta walau. Ole watu alfa malo si fo le fia ma ya o tanto Cristiano. Ese ala utangi ese tangi el tanga telis fatu tu e mengo maliu.
O tātou, ia e te tau an tātou whtangisi, nge meo mali o wā le mawhtanga. Au tu tonu le loto. Ea fo e selfie le mu o le loto o le tangata e mauti noi e lona wha moe moe. E le fefe fo i se oti. Ia e le tu fo le vape o le amalo vale ai po le a vane la whafunga. Ai o le lei o se popole. Pe o mai le oti pe o a fesa o le oti o sa uni mata pena. Wha longo i upu i al tu sele. E pero lo mta upu e lua. Wha upu suma le wha male. Pe ai o atu at suma le lima. Wha pea. O le nei. Ina ua iai le whanau le tino tangata ola. Na whapea foi ina ua iai a te ia. Ina ua wha umatia e ia ilona maliu po Yesu lea. O le ua iai le malo e oti ai. E whamai u wha umatia Yesu ilona maliu. Ia le po le ua iai le malo e oti ai. Satani lea. Na whamai o le ti apolo lea. Matu sau noa, mtawala upuia. Matu sau noa ina ai i tātou uma. O e na whaapolonga ina i o tātou wōlanga uma ona o le matau i le oti. Mai ua tu sau noa po whaasa o loto mai tātou. I manatu sa whaapolonga ina ai tātou e lea li lea o Satani po le te apole ona le malo lea e oti ai. A o lea lau whaasa o loto i Yesu i tātou. Ina ua o tātou tali tonu i lona maliu, ai maise o lona toe tū. A wae le toe matau wais tangata whātua tua. Pe au o mai le oti tā pena i teimi uma. Ma sā huni i teimi uma. Mai upo la apostolo Paulo, whita watu se maumulmuli o tātou. Ia ona wha umaile o tātou ma tā upu le fiafi. A le tusi e Filipi. Isu atu pe sa ole maule ana o leo te tau e lo mafu fau e whai o el tātou. Upo la apostolo Paulo. Upo le tangata tā pena i so steimi. E o mai ai ia le wala aua le atua. Amen. Filipi o lona mata upu mua. O lei u whapea. A wawa o loa e ule mea i lo manuia. Ona o la au tō whatonga ma le sosoni mai i le nganga o Keriso Yesu. E tusa ma lo whanau na watu mo lo wha moe moe. Tatal no le wha moe moe. Wha moe moe ola. A le mai Paulo. E tusa ma lona wha nau i lona wha moe moe. Lalon wha moe moe. O le ola e wha vau. Ina ia o le mai se metasi. A ia o matua wha ma losi wha pei foi i nei ona po. Ina ia vi ia ai Keriso i lo utino i le ola po le oti. O ne ngalo le tono le whalipui Roma, le apostolo e tusi melan tusi lea. Fa mai leo le whai upo lusu maltasi. A wā o lo uola ua ia Keriso lea. A o lo woti, o lo manuia lea, pa fonga dvai polusu malua. A fai o te ola le tino, o le fua lea o la unga nuenga. A o te leiloa po le fea mea o te filifilia. A wā wau wha le tonu i manatu e lua. O lo ia te au le nau i au walu o le visiri. Alu fea pou. Alu i lona wha moe moe. Mai Paulo, wa unau ina i au walu. Ia whaata si au ma Keriso. O le mea lea e sili ona le lei. Mantua lenfa mai Paulo, e lua manatu ua whaalo tolo lua ai, o le mautonu ai. O a manatu e lua, o le fia alu, le teimi ale ai olai. Ma le fia nofo pea, ona o laia o ngalo na soifua. Mo le au Kerisiano. Le lai whamitala mai le whai pelusu mal wha. Ai pitai.
ia o tu mau le tino. Se whaapunga, ia o nofo pea, ia o wala pea. Ma o tu mau le ilo langi nei. Whamaila ia lea, o le mea lea e sili, whaalonga upu ia. O na au ngā ia te outou. Because my life is so useful and effective for you. And I decide to stay rather than go now. Mai Paulo. O mga koe, o menga elu o le mautonu ai. Po ke alu e po ke ngofo. Te si whapunga. Mai Paulo ka fia o ki au ka fia alu whaatasi mai Yesu. O upo le tangata. Ua matua mauti noa. E o tilo. Whaatasi e tulo lonu wha moe moe. Le o te whai mai la apostolo Paulo. O se o kou Filipi le ka le sia whalonga ka. O lo ke whai pui pui a ngake whalonga ku ngako kawa i misa le se fi le mu. Le se joy. Mai leo Paulo. Ai ona o le au ngao lo o langa ia te utou. O le a au nofo te isi ai. Ini nai nisi te usanga. Langa leu te au ngā ia te utou. Au o fian. O le ala so si fia ia i usom tua whawhine le lafa punga. Hoka. Tangata u sauni so steimi. Tauni so steimi oti. Ai loa ola. Tātou te loa foi oti. Ta pena masauni. O ne ngalo ia te oel tātou tala, o nei lua vai aso. O lo tātou wha moi moi ola, ua maua mai le toi tu o ke riso Yesu. La tātou wha ul tala. Mātou via oel o mātou tua. Ia wha paleina pe oe e le vi inga. O me uma mātou te whaia ia vi ia i lau fio. Pe fol ne fiafi ma le mātou tal noa i lau fiong pa ia. Ma le upu o mātou whalongo iai so soani o mātou olanga. Le tua, ia vi ia i oe i lau upu. Vi ia oe i me uma. Vi ia oe le nei pō. Whaftai. Rua o ao mai o i mātou ia o fionga. Whaamanuia iau tangata Samoa. Alo mātou mafuta pe le pō ma le pō. Whaamanuia i la tau o e lo fia e whaafonga i la upu a wala le nei por klame a manuia i la tau tupu pelo la tau nau i a te oe maua fionga whaamnia ma le nei po a manuia fo i nei ala leo ma la nau au nanga lau whinga luenga ma lau ma pulenga ma le pulenga whaamanuia lo nganga e le nei fale o lo mātou whangaina ia o nei po pe a mātou watu lunga wana. Whaamnia lau whainga luenga mai mātou. Whaamnia lau o ona ia teito. Malana tiute, male o nanga ia te oea a mese o lea tunu. Ia vi ia lava lau swafa e whaavau. Whaamnia foi. Sunga ia sau o lo malanga. Whaamnia ia te ia mana fufuanga. Ia, mawe tina uma si o mātou tunu se a sa manuia. O latu o sa whailunga ine lea sa lea sau ne. A mangalo so mātou se e tu mau pe ya te ole vi inga fa manu mal fa ni tanga nei oso uma o le fa va o no Yesu o ma tu talo tuai amen fa manu ya tu le sa tina i tina uma lava si o tato tu no me se o to lo ma futa mai nei po fa manu ya tu to le sa tina ya mo o to se so sa manu ya foi ta penanga me uma família foi le tua i maftanga tamata penanga to na ia me se o whaingo lo la whaingo lo mea lofa me se fo fa nau ia ma o foi ma o mateito so ni ma mea lofa wa la tamile sa e família le tua ia tu tau tatu to e felo i leva yaso e o la auto ona lei poni fonti fa so i fuia mon le temi ia le la tatu pese lea pe o tatu pese fo lea e au ne ngalo sa ilia tatu pese tolu nai pese ntau mwhai ele au auna i lunga o le YouTube su e lalo lo ingoa poni whasi o whonuti. Na waile o ta pese na wawatua ile a fo ile la vole ngole mea o le MTV po na wa pu ele ata ia e watua i tatu pese e te alue e a fo i lango iai subscribes ia ma watu ina ia wo lunga o lau timeline famria le tua ia te utau famria le tua ya teito ya mesel malu le tunu swafo Yesu amen.